Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakwaNgcobo. Vuze Fulelo mashiya mahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo. Umdumo ezalo uthumbula tshatatsha, utshatatsha zalo upheshe, upheshe zalo maguyana, umaguyana zalo uvaphi, uvapha zalo nokhonjo. Nalamuhla ke angihambi ngedwa, ngihamba noZwidi omkhulu, uFogiyane. uSiphondo siyabona sinamehlo. Awusuka madoda. Niyaphila mnoni? Cha, siyaphila kakhulu. Ake ngibingelele nakini. Yeah. Ngiyanibingelela futhi. Namhlanje nibingelela uFogiyane. USiphondo siyabona sinamehlo. uFogiyane ubani? uFogiyane inyanga. Elapha ngesintu. Yeah. Kakhulu ezenza izinto kodwa yebedlula abanye. Ngikhuluma ngezikho lakithi. uFogiyane inyanga iyabhula. Iyalapha. Yeah. Iyasebenza kakhulu abaningi bayangaza sebake bafika kimi. Unjani? Yeah. Ngiyathanda Fogiyane mothi ayibedlula abanye. Angibedlula. Angifani namuntu angedlula umuntu, angimkhulu kunabanye, angimncane futhi nguFogiyane ngimele, ngimfaka nxuma. uSiphondo siyabona siyabheka sinamehlo. Yebo inyanga le. Fogiyane mni wethu. Ngiyacela namhlanje Fogiyane ukuthi usahlukanisele ngoba izinto siyazibona. Into enza ukuthi imbukelo empunga yesintu ngisithinte lehloko ingoba uzophuma uye kofuna usizo ulithole kodwa ufika ungazi ukuthi lento ithathayo inabuphi ubungozi. Yeah. Fogiyane mne wethu ngike ngibone la umuntu ephethe uPhondo. ngeSgubhu abantu abaningi bazazi. Yebo kunjani. Ngifisa ukwazi umehluko phakathi koPhondo ngeSgubhu noma umehluko ile container okukuthi uma ngithatha igona lingenalutho engikwazi ukufaka ophondweni ngiyakwazi ukufaka eguleni engikwazi ukufaka eguleni ngingakufaka ophondweni. Ukuphi umehluko phakathi koPhondo ngeSgubhu? Asike siqale la ophondweni. Yeah. Lapha ekhaya. Ezikhweni la lapha ekhaya noma endumbeni lapha ekhaya. Yeah. uPhondo lwenza into eziningi. Yeah. Lufaka izinto eziningi ezahlukene. Ungalifaka uPhondo wakhe into yomdonso yokudonsa abantu. Yeah. Yokuthi ube namali. Ungalifaka uPhondo isikhonkwane sezulu ukuthi uma liduma balukhipha balihloma egcekeni luvimba izulu. Yeah. Ungalifaka uPhondo isikhonkwane sokuthi la ekhaya uma ngabe umthakatha ethi uyaloya noma uzothakatha la ekhaya ebambeke. Yeah. Ungalufaka uPhondo umuthi wakho wezizwe wokuthi uma uhamba luhlale la uma ngabe kunento esekushayayo ukhothe lezizwe zakho noma ilensizi yakho isihlungu ngaba amahlungu ngakangwane ngabe yini. Sikhuluma ngezinto ezijulile. Yeah. Okungamvamisa abanye abantu bayithole ngoba ngeke uzakhe lezo zinto ungena umdlebe. Uyakha leyo nto ngoba uphethe umdlebe ngisho izizwe aziyenza into eyifuna amazi ngena umdlebe. So uPhondo lwenza izinto eziningi kodwa masiza kulolu. Yeah. Lokudonsa. uPhondo lubalekile. Yeah. Lubalekile lunobungozi. Ngifuna ukuthi abantu bazi nayo into yemali. Kukhona ubungozi kuyo. Yeah. Ufuna ukuthi uyithatha ube wazi ukuthi entweni yemali kukhona ubungozi khona. Futhi uma uthatha into yokudonsa khona into ekufuna siyifunde singabantu abamnyama. Uma uthatha into yokudonsa kuqala uyofuna ukuthi umsamo wakho noma idlozeli kwengamele noma likuphethe liyavumelana yini nalento ozoyithatha uyilethe ekhaya.
ngoba mali ingavumelana uzoyithatha into kufogiyana noma uyithathe kwenye inyanga ngiyalinganisa ikwenzela into kuyiyo ngqo kwesinye isikhathi ingasebenzi ifike lapha ekhaya bese lithatha idlozi lihlala phezulu negqi uthi hayi le nyanga ayisebenzi kanti wena uhlulekile ukudlula esicelweni sokuthi bomkhulu njoba sengiyothatha lento ngiyithathisa inhlupheko nosizo olungiphethe ngicela ukuthi uma ifika la lento nihlangane nayo nibe into yinye nilanda imali la ekhaya kuqhubeka ibhizinisi ngabe mhlambe unebhizinisi uyadayisa ngabe mhlambe unezimoto userenke ngabe mhlambe unani kodwa kufuna yonke into uma ungathwali kufanele yonke into uyenze ngomsamo wakho kodwa ke mase singabe uyadlula ke wena suweqa iziko usufuna ukuyokhipha idumbu uthwala hayi angisahlangani ke nalokho Fogiyane ukhona omunye umuntu kumina wakwabantu lokuthi isigubhu asinabo ubungozi wayinamanga hayi ngiyamphikisa wayinamanga kushuthi akusona isigubhu leso kwakuyimithi nje wayifaka nyana imishanyana nje enhlanhla kuphela isigubhu sinobungozi ngifuna ukuthi niyifundele lento namhlanje emphakathi wonke wase South Africa isigubhu sifaka amathambo uma ufuna sidonsa okokuqala fana uthola injula okokuqala lokho alisale lo thambo nalamathambo ke lawa uyawabona lawa ngeke kungabi nobungozi ngoba leyo nto akuyona yakina uzalwanga nayo kunjalo yebo nami ngethuka Fogiyane methi hayi asinabo ubungozi isigubhu hayi akufuni phela sidonsa abantu ngokuthi ulambile ungabatshela abantu ngobungozi ubulala umndeni womuntu uqede ugcina kuthiwa lapha kunomdliwa noma kunamanzi amnyama noma kunotokolosha umuncu ovukume unika umuntu into wangamtshela ubungozi wamtshela ubuhle kuphela kufuna azi mayezoqoma ukuzoyithatha lento ukuthi eyikhona sengithatha indoda esizokhuluma nayo sobabili maye ngijikela iyongijikela sengiyofuna umuntu ozongilamulela omunye uzodideka Fogiyane ukuthi ngithathe indoda kanti yini kanti ngisuke ngikhuluma naye eve kanti ukuthi imithi ethile namakhubalo namathambo kanti yini lenkulu njengoba sekunamathambo sekuyinto ethile sekunemfihlo ke lapho ngemuva njengoba sekunamathambo sekunemfihlo ngemuva angeke ke ngubalule izwe libuka kodwa njengoba sekunamathambo nje yabona ngaqala uthatha into uyikhulumisa sekukhona into oyithembile la ukuthi yona ezovuka isebenzele lo muntu especially nje angilinganise mawube nenhlanhla wathola imamedi inkosazana iyini kanti inkosazana yakini sesiyoqala sikhulume nani ufuna impendulo kuphi isithixo sakho lesi esikhandwe nguwe ukuthi asikwenzele into ethile omunye umuntu Fogiyane uzobuza ukuthi ngiyakwazi mina ukuthi uPhondo okanye isigubhu ngesithathe kodwa ngingenayo into eyibusiness ngoba siyababona abantu uthola ukuthi umuntu no awukwazi uma uyithatha lento imana yagcina kubantwana bakaIsrayeli kunjalo angeke nje vele ikwehlele uma uthatha uPhondo noma isigubhu thatha phela unanawo utamatisi lo tamatisi anje uyawudayisa ufuna bawuthenga kuphela ukuze uthola imali angeke uvele uzothatha lesigubhu uthi ngiyeza nje ngizosithatha ngizosibeka endlini ngikhulume naso sizoyithatha apha imali ngoba nama ngikwazi lapha imali ekhanda khona kodwa mawunebhizinisi senza abantu bangene ebhizinisini lakho kodwa ngokuvuma kwethongo lakho ngoba abanye abantu uthola ukuthi umuntu wazalwe mbethe akakayilungisi leyanto uyithatha nje kusenesithe kuvaliwe ayithinte lento mhlawumbe ivele insuku ezintathu iphindile ingoba yena akahlambulukile yes mhlawumbe ke Fogiyane okuhlala la okhambini mhlawumbe Fogiyane okuhlala la esigubhini ungahlala yini ophondweni noma lezi zinto zombili zenza izinto ezihlukene zenza into ezihlukene okuhlala ophondweni akwazi ukuhlala esigubhini zenza into ezihlukene okuhlala ophondweni okuhlala esigujini kunomuntu la owayehambe wayokosilanda isigubhu kodwa manje into zakhe azisahambi kahle Fogiyane uyakwazi ukuthi mhlawumbe vele asithathe asilahle ngeke usilahle isigubhu owahamba wayolanda isigubhu siyabona sesiyamxaka sekukhona into engahambi kahle cha lalela ngiyakusiza mina sihambise ngendlela right ungasilahle ngoba uma usilahla siyohamba nawe siyohamba nawe mhlawumbe Fogiyane uthola ukuthi angizange ngisezwana nenyanga ekuyiyona ekade nginikile sekusuka ingxabano phakathi kwethu uma ngabe ngisichithe yonke le ngisibulala ngeke usibulale
ngeSgubhu ebenginaso lapha ke ngitshela abantu bekunendoda lapha ekhaya ngilande kumfoka myeni eSwazini kalo mahasha bekuthiwa ngumakhehle mani ngathi uma isingixaka leSgubhu sasenza inkingi nami ngangisemvushane nje ngithi ngijaha into ezonginika imali kwathi ngelinye ilanga uma ngithi ngiyangena endlini ngithi ngiyolala nami kwakusekhona la sihlongonyana umkami ngangimthanda kakhulu yathi le ndawo ungalali namhla bayeza naba bagcwele itruck hayi khona man yayisikhuluma le ndoda la endlini ngamfonela ngavuka ngakusasa ekseni ngasebenza imali yangaka kodwa ngakusasa ekseni ngahamba ngafika nje hayi mfowethu myeni seyisebenzile indoda ku right hayi ngicela ukuyibuyisa singenza njani uze wangithatha wayongigeza waqeda ukungigeza wabuya wayiphahla washo ukuthi ayisenibuyile kusekhaya la kwanje kwa right ngangeke ngize ngiyilahle hayi manje wena ekade sikuthusile yangithusa ngoba mina ngangithi into ezadonsa nje igona liyadonsa phela ulubona ngokujuluka liphakama lijuluke libili ukuthi wona namhlanje ibhizi ke liyasebenza ayilena yasuka isikhuluma indaba ngathi mhlambe fogiyami sesizophetha ngoba akufanele ukuthi izinto eziningi sizibalekele kubalekile ukuthi abantu baziqonde kubalekile futhi ukuthi sikhulume ngazo la fogiyami kukhona omunye umuntu la ozothi ngiyafisa mina ukuthola isiluleko kufogiyami njengenyanga ukuthi uma mhlambe ngihambile ngale ngiyakhona nakuba mhlambe ngingasanga kuyena ufogiyami kodwa kwase kuthiwa le khona lami okanye leSgubhu sami ufuna uhambe sodlula ethuneni ukuthi mhlambe lokho ngabe mhlambe kunobungozi kangakanani ake silungiseke lapha izikho lenye indoda ngilasi ngazela kithi njoba ngingalazi nje makuthiwa sidlulu sethunani angiyazi imigomo endlule kuyo angazi nezinqumo enithathile ukuthi nithathe ziphi into oyithola uyithola enyangeni umgomo wakho ukuthi bayikhanda lento imisa kanje so kuleyo ndawo angikwazi ukuchaza ngayo ngoba nengichaze ngomsamo wakhe angikwazi isuku uyithathela kodwa mawuyithathe kimi kwafumanise ukuthi ayidlule ethuneni kunesizathu kodwa ngikhumbula ukuthi ungayidlulisa ethuneni ongalonela kini makuthiwa uyayidlulisa makuthiwa mhlambe kunemgomo enjalo ngoba ngeke uthathe umuntu omuntu uzombeka la ekhaya uzophenduka la ekhaya umdliwa alwe nawe ngoba umsuse kubo wamletha la uyayizwa lento engisho so izikho lenye inyanga ngichazi ngalo mina ngifuna ukuchaza ngento ekhandwa yimi ngezamzana ukuze uma usunenkinga uthi uma isinje lento yenziwa nje bese ngithe hayi lalela lento uma isinje ishintshwa kanje mhlambe fogeni sesiphetha mni wethu isiluleko sakho singathini mhlambe kubantu abathanda izinto fogiyani ngaleko ukuthi umuntu mhlambe adhlola zikopolene ukuthi umsamo wakhe nethongo lakhe liyahambisana yini nalento ayifunayo liyahambisana yini nokuthi umsebenzi awuphakamise mefika mhlambe kufogiyani wachitha amathambo uyakwazi yini ukuthi umuntu mhlambe amchithe mesithi ufogiyani nasi iSgubhu so 20,000 amchithe athi ithongo lakhe lihambisana nalento mina ngiyakujikisa mhlambe bazongifakazela abanye bayofakaza la bayokhomenta abafakazi mina into enginganayo anginayo into engeke kusize futhi uma ngibhula ngiyakutshela ngeke mina uyaphuma umuntu angayishiyanga imali endlini yami kufana noma ngibhula ngiyamtshela umuntu uma ungezwanga kahle thatha phela imali yabantwana uyodla nezingane ngoba angifuni kusasa ungithuke ngihambe ngiqalaza ngokuthi ngabhula ngathatha imali ngokusaba ukuthi ngikhipha amehlo ngizendumbeni yami uma ngiro yazi kumnandi kanjani ukuthi inyanga iphikizwe ukuthi akusikho lokho engikuzela imnandi leyona ngoba kufuna inyanga yazi ukuthi alikavuthi ukhakhayo mangabe ibhula so kufanele mawushaya amathambo kumuntu uwashaya amathambo asho yena athi ayindoda ayuyabhula lokho kungenza nami ngiyibona ukuthi ngangenwa idlozi liyaphila yes mbuke lo mpunga yesinto asikubonge kakhulu ngokuthi ubuke lo mfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu le number lokuzibona sivela le screen sakho ezakho ufogiyami uzomthinta uzwe ukuthi ukuphi utholakala ngasikhatsini ngaziphi insuku bese wenza uhlelo ukuthi ufinyelele kena masikabakhumbuza fogiyani kubalulekile ukuthi nasejozini uyakwazi ukuthi utholakala kodwa umbukeli kufanele akuthinte
Yebo. Yeah, ngoba utholakala nasenani. Yabona nje uma ngabe ufuna ukuza kimi ngicela uqala ushaya ucingo oqala ngoba Yeah. mina angiumuntu obuyathanda ukugaya kakhulu imithi ngibuye ngihambe ngiyomba imithi ngibuye ngihambe ngoyithenga ethengwa ngibuye ngigaye uma ungangitholi eThekwini uzongithola eJozini le mize engikhuluma ngayo yakithi inkosi yami ngayakha ngalamandla ami uzongithola khona okunye ngifuna ukukubalula kokugcina bafowethu angeke uyakhe indlu ungayimbili foundation uma ngabe uzolashwa uvogiyani ngiyakukholelwa lokuthi kufanele mina ngemithi yakithi ngikugeze ngikuhlambulule bese ngikunikeza lokho engizokunika khona ngiye ngibatshele kabantu ngithi uma ngiyogeza umuntu mfowethu umuntu akabe uphatha 3.5 angaphathi inkulungwane eziningi 3.5 bese ngiphathela inkukhu emili ngizohamba ngiyokugeza ngikuhlambulule ngibuye ngikwenze ngikwakhe ukuzuphila mase siya kule gubhu impondo ufuna lokho khawuzayibhadala ke imali lapha ngidlala ngiqala ku 25 ngiqala ku 25 ngoba isuke ngakho into mayingeke iqake okwakho nisuke ngakho into engazi kahle ukuthi uma uthi ayogada ekhaya izoligada ngiyenyuka ngicina kuteta ngidluli cha ngidluli lapha nginakho ngaphezulu kwalapha kodwa izimbaliwe izinto ezibiza leyo mali isigubhu uPhondo mawuzogezwa noma uzolahla phatha 3.5 u2.5 kuya ngokuthi uzothathana iyona mali engisebenza ngayo angisebenzi ngama-million mina ngoba ngikwazi umuntu wama-million le mali engikhuluma ngayo isuke ngibalula nami ukuthi ngiwathengile phela amathamba amanye ngikulandile okunye la ngilanda khona ayi kunjani buke noMpunga yeSintu TV siyacela ukuthi uthatheke lo mfanekiso oqoshe udlulisele kwabanye abantu le number lokuzibona zivela la screenini ezakho umne wethu uFogiyani bese siqhubeke njalo subscribe ku channel ethu enkulu Impunga yeSintu TV bese sithi nje impunga Hayi wethongo lami